Tariki ni 14 mweri ni June mwakani jo 2026 ganko gwato geni akirente to chento ngekumenyithira kuri rukirirwa narwa nyukambita kathure wa mburugu tukiambiria ni gutwika ekoro kuma murunguma wandiakirwa nari gicigo mbunge kia Bore eni bakoria atongeria bagisiasa kuigwa bagikathiri endiria bakuringa kampeni ciao akire kithurano tuthengerete ke mwaka jo 2027 bakiaria ekoro baba ni Bore tiakari akoigwa bakitegera ntono omenyo ona kinya kumenyera Bore ne kiri atongeria baria bakubathura baria bakwenda babatongeria bakiboria akoigwa bakithura atongeria baria bakethira bakiariria mathina jao ne gutegera mantu jaria bagukurukira maturene nikagite kinya mantu jaja kwa timbaru ni urokomerire matagite kia mubunge gicigo mbunge kiu kia Bore John Kinoti akiore kinyaro iritie bange akoigwa bagikathere endiria bakuringa kampeni ciao orogotambira na riboti jini moinde oleiboni Orira atongeria baibikanite witana mbere bakiela na iramiario ya gisiasa eteagirite riu ekoro kuma ntura ya Muruguma ni bachumiritie na kumeneria mantu ya bakiwa kaitene ka barenda siasa cia thiri bakiwa boni bonete oriti ngwe batongeria na barithura mutongeria kuringana na ngwira ritete siasa cia marumi tukurega siasa cia guciikira tukurega siasa cia gwijana gukuthurana nari kana Bore je tore tukurega turenda siasa cia Bore I mean cia thiri tukenda siasa cia gukumithia mwathani no ntutu tutithamite Kenya tutithamite Meru tutithamite constituency ya Bore na tutithama Muruguma batu tukari jaye kuruba bonthe okuona aja tukurikania John Kinoti na kubwira kwithirwa ari MP wa Bore nikenda keja gututethia mantu ne jaria tugeretie gwetera tutethua ibada twanathura na bateje kinyana iria kioneki kia Bore kana kiria kirwa na riwandi na to ai muntu kwerewa thina cia Bore ni iriku utukaririe Bore uturetere utonga buria buri na aria thirikari nene kio twauga turenda thiri turenda okiri turenda siasa ite na irumi turenda kwendana no tubate twinde twiba Bore imwe kinya baria bationa iteja baria tugaita baigwe bang'aneri gipindi kiu bakara baremi ngugi na ndiga tuchwe baria baina maguru jai na mpwe bete bagatwitera eria bo nonto no kara miaka 10 kato uciara twana twikiao ekoro bwana Yesu asifiwe akiaria John Kinoti noro kumereria matagite kia mbunge wa Bore kaita kara kuliongirite kundike na uriti atongeria kuringa siasa na mirandi era baritete ndete siasa cia mpatho na irumi akiwa 2027 mtu arithurwa kuringana na ngwira aritete endeti irumi birarumanite bamami betu ibaturerete bwega na ituitani kanisene bwega siasa cia marumi siasa cia bitina siasa cia kurukanira mantu amathuku icio touga tukurega bukuga tukurega bukurega buru no ntuite na aja antu ibeje bera nora gukwendekana nethiro tithithio ntukari orongo ugama no ntu antu teana antu ibakumenya na baumite na ndikuona bamamija baba ne abucitira ngugi na njara ciao barenda utethio gintu gikai bete na mbere kana tiwa mami beto na ikio tukuga siasa cia kurumana cia gwekanira nteto inthuku nithire ndani arietwe nere ya Jesu ijonde bareka kaja mama ijo keja na ndikuigwa mantu aroje rwenu na barabara na mantu astima na Murungu atukinyaniria intobiria bikeja no tukethirwa twino ibo tuthomithetie bo atorera tukauga Mr Speaker sa Ripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wala iboni Ndukembethe kuma ruterero mauani bachumiritie na kuithukira thirikari nonto bakurega kuthondeka mibango ya kubangogi bakiuga bo bari na mathina nkabo na ni babateria kuthura bakithuranirwa na guchirwa guntu kuria bakithura bakirita ngugi kenda gukiri otoro bwao amwa bo ni borite kinya yuthi bange kwithurwa bakechwa ngugi ni kenda chakurita kinya thokone ni kenda bakomba kwithura bagikaria na guchwa kintu gya kuria ura wina riboti jini murethi waba kwa hivyo tunapaswa kuiweka na nguvu na tuendelee na maisha my friend Wabethi mwanya kana nthuki mbithi rutene rurwa mirigone ya igembe ne baumiritie na guteta
bakiuga kabo bationaga ngugi na guti gintu gia gukenera ndene ya nthigurune ya Kenya. Ndi nyangwe ciore na ndi undari nyandre bo bigi ndrai ngwe en daga John Po ndi manto yu ya karabo u ndi batu otebinya to kuona thaya to kwangaika undara ira mpo ndi ya mpo na nyasu ni rathire mndene ndi teikathira Be mwenene jwa mirigone ya mawa ne baugite ati bo matona ngugi cia kurita na bangi bakiugaga ati ngugi iritawane antu babethi indi bara barijaga ni akuru o amwe na kwithirwa muntu mwithi atumba kuona mbeche cia gwikukumanira ni kenda akona ngugi thirikari-ine. Kwanza sisi kwetu kazi ya mtaani hatuna. Kina mama wanakula pesa ya uzee, sawa? Mayatima wanakula pesa, viwete vinakula pesa. Sisi vijana tunauliza, sisi tuko na nguvu, tuko na uwezo wa kufanya kazi, hatuhitaji kupewa na serikali bila kufanya kazi. Tunasema tupatiwe kazi, tufanye kwa mikono yetu ndio tukule. Uongozi mbaya kwetu imetuharibu, sababu uongozi mbaya ndio inasababisha tukose kazi. Kama si uongozi mbaya, tungekuwa na kazi leo. Sisi kama vijana tunasherehekea tu shinda zenye tunapitia, ma challenges. Juu kazi zote zikipeanwa, sisi kama vijana hatuwezi pata. Zote tunapata tu watu wenye wako na pesa ndio wanapewa hizo kazi, na sisi tunaacha huko tu. Biavo vijana toruwa na atwe kweni ngowe nyethra yoto meria nengowe nengowe ende bokaria musie mukiwana gote ngowe kwena ngowe inya thoko inya yoto meria yobera ne ana yobera ne tano yobera ne mrongo ne ana no ngowe tengo inya koroa no ngowe na onto no kona ya kijana munini mnona na turite au ansolo benko yambia au ansolo bene sonko yambesa na no kona kijana na inyonge no to mwete ansolo bengo ya ku ansolo bena kona mbia yo bito mambua kinya babe mesie pa na baba mayuni basa te bara ke oga mata to mbasa pesi ya simo bisine betete ibatore ngoene nyabe ya ndokone tokaendia nguo na nkienda kwa device ndaga cieto acire ithirete school na ithomete ngwendi nyinge cia kurita ibete mjengone bahuze migokoteni barite ngwena baitethio torone ibareke wetera kwira wane aciari wafanya kazi kubwera wimbera cia ngocia twana no raka iba cikurira kana kawengu akeya wakwa mbera cia ngocia twana mbera cia maria rende kwenda kwa device ya youth bonde ponkamo youth agaba kwanganga na mbasa njirene bakura cia ngwe cio obisi tengwe yo obisi onka engwe mitaani upeanangwa, but sisi kama vijana kama una pesa ya corruption wezi pewa. Wenye wanasimamia wanataka kitu ili wakupe hiyo kazi na zimepeana kwa ajili ya vijana. Ndiba kuromba thirikari nikende komba kubatetheria na kubalikana kuna ribone antu babethi na batena mbeca cia kuemba kukumanira nikenda bakomba kuona ngugi na bomba kugwirwa amwe na antu baria bangi bona uthai uri ona antu beria andro unde mwete thio bikibiki lakini nyinda area ngoe thirikari to sughulikira thainde cia vijana tuone pesa. Kazi yetu ni kusurura. Rizandi Mahora ako kwa kiti, Kiraito Moronge ako kwa kiti. Kwa hiyo naomba likiwa ombi kubwa, kama ni kazi wafanye ya mwisho, sababu uongozi mbaya hatutaki. Hatutakubali tupige kura zetu kuliko tuletewa maendeleo, tunaletewa kunyanyaziwa. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa. Family iria antu bao bethroe bakioragwa na kwiyerwa ndethia ni bakuria kioto kia ana bao bakiuga bamwe kinya ni ariti ngugi bakuma thirikari-ini na guti untu berwa ni thirikari. MC Moitonga na twire nkoroki nikieba na kiriroge kinene aria family inyinge kuma rutere rwatigania na kungi baria bomba kwithirwo bakithukirwa narua na rujo ni amba bandithia untu buria butumite family inyinge citigwe citena bethe ekuru batigwa bari bantigwa
twana twatigwa turi twantigwa na untu buu bomba kubekira ugwa ni baririte thirikari ni kenda ikomba kubatethia na kubaria ngarama cio. Sabina wa Mweti Muthenja ura wari NPR munene wa Meru County East munene wa bangi ura worairwe tariki 3 mweri wa 5 2026 aurerwe kwi mathaya yoro tumite mundene kwanda ndeya mucie na antu boyura mucie na batukumbira bura kukarinda njiria kuambu ndagwa mbina manaiti nambitite bambire choka nende twatira na twana uu arathirwe nau atite ng'ambe chiwita namba nende twatira no twatira na twana twi skuru utikio twinakio kia kuria na kunywa nontu kwari kinya ita ria kwanda no utikio inya twari nakio kinya mpi na utibio twona kuma riu na kuma bai kumama utigwa twona kuyoturia na taburia inya twana tu kani mbiburia ende batwe 20 ekuruntiwa ndene kwetu tukwira thirikari netwilele tumbe kuthomethia twana tu twetu tutikie kwa inya cogora na twachibia kuthomethia na tumenye tumbe kumenyera kinya tu family yetu. Marieto yakwa mbetawa Selina Nkatha wa Kimanthi utirakire iloi umite area ya Karama Rwanda rwa Mula sublocation ya Kolotera ini mwekuru wao ura worairwo ni aba etawa John Kimanthi nethirite arita ngui na KPR na nethaira akiritira community ngui mantuna ya security araria Ndamuru na ntuku uu ni akinyire arethira ikirinto biao wengwa indira mantu yu yakarikire kwari ntuku ya Alhamisi kwi tariki 12 cia mweri wa 3 na aturire na ng'ombe ciawe na netire kurithia endira etire mantune yu ya urithi na security kwi kintu thaa 7 untu indari mundene na neri yu yokwi ndari eri yokwi ya laikumukumi kianda indaivirwe ura marisasi yarira mwire yuonthe yukwanjiria utetema na ndaigua ugua bubwingi muno ndamwira mwire yukuria ndona aria mboya thimu mbone indi biongo ambire wengwa na u bira bikwendelea nuntu marisasi yu ndaivirwe mwire yoko yukuria iro ndonere antu bamatukite bambirie mbita nao na barangwata barongwata banjokia ndamenya untu bubu ti buboya bura butuma antu banjokia untu inda bauri ni indi biotuma bumbire itwane na mbitite kuigua nara ng'ombe ciaita koi banjokerie mucii na endere kinya batembirite kinya untu kinya buriku ngoro eko niambirire nuntu indari na thina ingi indaurairi mwana uringi koi ndamenyete mantu ya ringi ndonete untu yaku muntu atira straight bura gukarikire koi ndagirire ki ndachia otherwise ndauria nate bumba wita ngona akiekwa nuntu ari murithio ngwa thirikari iro ndina twaragia na muthe wa chief director wita nau coach na ndauigua ya nuntu kaba nginya menye akiekwa ikenda nkamenya ikenda bakona bambonera utethio bwana bakenda bathoma na kenda bona bia kuria. mwekuru uriku etawa Selina Nkatha wa Kimathi aria arwari Selina athikire mwanoke etawa Oscar October 2023 mbere inya methori ya umuka mbere methori yake ya umuka ya mwekuru are kwatuika no gathika mwene John Kimathi mweri wa 3 mwaka yu John ari ndendikite NPR arwire akwire akiruyaira no ng'ento bunene akiruyaira community yake akiruyaira community yake kuma kiri antu ba utuia John akurawa ng'ambe ciake cionthe ichiaitire Sabina Muthenja mwekuru wa Mweti
mweti bukurikana orairwo inya mweri ethatu mwaka yu kinya we ari NPR no yo story marita kaibithia mwekuru wa injinia kaibithia urabukurikana orairwe aiki ng'ambe ciake rwandoro no yo story mwekuru witwa Sara Kaitha Maria mwene etawa Kathuri Michira ibo muichi no anture nya no burairwo na family singe nyingi na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Aunio tugukinyithia muthia jwa nteto chetu indio kebia mitambo ntonkethirwa ngichokera kairi nyuma ndakika 18 indaja ni ukambita Kathure wa Mburugu.